بسم الله الرحمن الرحيم. Paratum kita bisi ini pengaji itu. Kita kan mukadimah Islam yang absen kam sama mian duk si Siru duk si Omar si Malik duk si Kibut yang itu subjek bisa diri sa wudu nen pesuno si wudu sebenarnya ini pasal manusia ini yang amban dengkepang manusia bakas ilepas Allah Subhanahu wa taala kulit bisratin di ini mian pilihan den dalam ebut selama-lama waliyadzubillah us panaga si manamian ini manusia ga ilepas Allah Subhanahu wa taala us duk kinalasahan Allah Subhanahu wa taala sababan pa ini sababnya ika ilepasin sebab ini manusia tinala untuk Allah Subhanahu wa taala nubus pesuno yemen bisratin di manamian ne manusia kahalan atau kelebihan atau hikayah sui-sui ini manusia bang pinatungan tawat selalu kiamat ini manusia bang gahile pas Allah Subhanahu wa taala sini ini manusia magmatala untuk Allah Subhanahu wa taala uwas bakas bisrat bisa mana nakda kesuno ku itu misar Allah Subhanahu wa taala misar Allah Subhanahu wa taala garu teknia kiamat ini asal amban ini bang manusia intilalo tujwi bang manusia intilalo tuj Allah Subhanahu wa taala gep sasa dunia bang niya asal kemun sali-sali ketelew tuj Allah Subhanahu wa taala dumen ketelew nipu dumen ketelew tin ngakal gana lepas agania gay kita sasa dalam dunia tinalo sa Allah Subhanahu wa taala masya tinalo mapati betain masya tinalo nangke betain meningkew masya tinalo kemun namian tadi na sumagwa pagkasi manusia agen-agen ku itu baka semiti story name barnamij sa men tu si agama wede si Saudi yan titilo ng buwa doktor le pine si ku itu pasal keadilan dupinte ketelewan sa amian adil min Israel mas adil pe ere bangsa Yahudi duk bangsa Nasara amban bangsa Islam bangsa Muslim sa amin pinain we kemon kalakuan ke mian kerupangan sa amian pagkali sa amin lahat Muslim ke kan kerupangan ke kan sa amin siya ketilaw doktor mian menginterview we sa ikala ni nuus sambat doktorin mian dumen pende sayen mian asal masal pende muslimin bang mu'min asal gay mencari dawa asal tatap diata sa amin sumigwa na depende si pegbebeg depende si pangantan depende si paghinang sa niya melingkan bang mu'min ke mencari diawa darajat nin semua tatap ang pandiata ang pangkemon diata sa amin darajat nin Allah Subhanahu wa taala so saya ang sikite bi yan pagbilisado katalaw sa ini dahil kita ngelekat bisan pite may lupang malas nuain atau may lupang sewe-seweten dia atau lupang may bakay-bakay ten bang niya bakay-bakay ten lupang ini yang berante pagite erwiso at kaya mo nito ukahalan tapik pindah-pindah tapag adjust-adjust o ito sa niyan nilingkan bang ini yan kamati kaya bakas tabantuk Allah Subhanahu wa taala tabantuk sikit sa amin tikipina kita tabantuk sumagawa bang pangadatan kaya mo tapik pindah-pindah adjust o ito sumagawa duman mga adjustsin sa ito sumagawa kita kaya bisratuanin mismo Allah Subhanahu wa taala iya mange hinang kita gero kita pindahan ni kahalante bang kita rupa kasasada ang rupang kita pindahan ni pepeten ni kita sumagawa sinar mo pepeten kita bang kita magdurusa sinar mo tin magdawat suro kita sayo suro kita mintan hatin sa amin umos bang niya ang pan kita helule melebe miyan ga tinale utud Allah Subhanahu wa taala atawa ang tinalaw sa Allah Subhanahu wa taala sumagawa nipo daan ko ito pindahan TV mian gantian TV naghahanin tagiyero yan pero Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum sikidwe pende inna lil muttaqina mafasa yene mag inebinin
يروين مكة قنهاني إن شاء الله سبحانه وتعالى يروين مكة مفاعتان يروين مكة سنجانين دعوة الله كامل شهادة الله سبحانه وتعالى ينبع نسيا مسيا تنالو تجو الله سبحانه وتعالى قالت بسارة من جيب تعلم قالت بسارة من يقولي سمعوا إن للمتقين مفازا ينبع نسيا مكبر أنتمانين atau magkahapanin yan gala kasusahan na tawag siya lo kiamat ni Israel yan ay mesero tinalo na siya tinalo siya Allah subhanahu wa ta'ala kaya mo na ina bangsa gani ang bangsa ina sumagana pero sumagawa manusia kaya mo manusia ina bangsa bang enen tinalo siya Allah subhanahu wa ta'ala tido din untung atau kalapir ng Allah subhanahu wa ta'ala wala tibisarate bisamanamian wala tibisarate bisamanamian yan in manusiain kuing mangkin kienan iya tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala mangkin iya ted kienan tinalo sa Allah subhanahu wa ta'ala tibisarate bi ilewemian suwewa periya siyang patparkalain banggay periya siyang patparkalain iya ada kala misar rahat saya suwewa ini gato berisaran ومسلم periya na siya patparkalain bisarate bisinalamian in Allah subhanahu wa ta'ala ini memang manusia sifat ametelelewin pagkikinalaw na siya inna lil muttaqina mafaza nagperuntungan na siya magkahapan na siya sukses na siya tawad siya ng kiamat diba ito si dunya kaya bang mu'min to siya dunya bang mu'min bang enen manusia tinalaw siya Allah subhanahu wa ta'ala mu'min siya Allah subhanahu wa ta'ala bang teggelan iya to dalam dunya ina dalam kemisraan dia ina yan dunyahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sijnul mu'min wa jannatul kafir dunia ini sementara mukmin itu dalam dunia asal gak taala ia dalam kesegitan kebiasaan sijin heti sijin kabus gak kau kena dalam kabus orang yang hap lesan lu saya bisa agak petulihan bertukuyung meganu urun sama nawasib bitna nah ini mukminin dalam dunia itu dalam dunia asal gak dia gemek hapan tatap ia dalam kesemencaraan atau tatap ia dalam yang gana keluayan saja. Urus dunia ini sab wajannatul kafir ini bang manusia dia kahagat manusia dia kahagat tu Allah subhanahu wa ta'ala antanya keluayan tu dalam dunia wajannatul kafir dunia ini suku keluayan yang ini manusia dia magkahagat tu Allah subhanahu wa ta'ala taman sementara itu dalam dunia semua pagpeluas amban dalam dunia ini makin bisa dia mukminin dalam kesempitan ini kami amban dalam kuna sampai dalam mian narga waliyadu bila tahu calon kiamat bangin manusia in peria nesia sifat ele tapi serampat perkara ele tapi secara dalam dunia ada sebenarnya dalam dunia kira dia mukmin kena dia tilalaw tu Allah subhanahu wa ta'ala umawag iya si darajat tilalaw si Allah subhanahu wa ta'ala urus Allah subhanahu wa ta'ala bang dia tilalaw inna lil muttaqina mafaza ena manusia benal na ene katalew dali asal duman hinang-hinang duman ngelekat sumago katalew sempurna tujuh Tuhan garap alamin tawad siya kiamat yani mu'min siya yan kasanyanganin tidak ada kesanjangan ini, tahu celau kiamat. Di mana tu celau dunia? Urus ini kesanjangan ini. Ini kesanjangan dan tidak. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala tahu celau kiamat. Ini kesanjangan sih di dalam surga. Bila tetap sih bila lah cewa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam surga kesanjangan ini. Itu ada untung dan Allah subhanahu wa ta'ala sahab ketelew dan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala surga. Surga pengunung Allah subhanahu wa ta'ala sisihin ta'awud siya Allah kiamat sama pergi. Benal in ketelew dan dumen ngelekat dumen
ninget-ninget sumegwa ketelew dan si bennal tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Surga. Surga yang pengurum Allah subhanahu wa ta'ala siyahin ko reti bisrate bi an bang manusiain sayen gani apa nung bastuan dia sumegwa surga. Lalu kuan me te bisangal lumihan surga. Ini me mula-mula de lemnen gaba kastikite wa etibi. Surgain gaba kastikite wa etibi magnyata bang saingge kahapannen. Gaba kastikite wa etibi magnyata bang saingge luwahannen. Bang saingge ine ne pelai me kahapannen. Sumegwa inagahan kita bi. Bang kete bang niya kinatawhan wa etibi niya samian dalam surga samian kalannen. Gaba kastikite etibi sumegwa bangkit tebis bang bagas tebis sara. Wallahu subhanahu wa ta'ala dalam Quran neduk tebis sara wa nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya. Demian kita wajar. Semoga bangkit tebiga gapre bagas nike kita yana hati ini. Hangkan ini nan jannah dan mengsiakan jannah itu jannah ini tinen gapet kita wete gap bagas kita tebi biar pega peri bagas pi masih al-ubus boleh balik itu si dunia pindah samina surga. Tukar pernah bakas masih al pindah dalam neraka boleh balik itu si dunia pindah samina neraka indah. So ini kakaran cekit ini, we Quran ini kakaran kita ini we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian kelatan neraka induk samian kapan ini surga itu kamu celok kiamat. Ubus gaya sedih. Bangkau magmatala utuju Allah subhanahu wa ta'ala surga penumbas kawin. Kesuba samia. Surga penumbas kawin. Terus itu binisratan bi me kesenduhan amban me kahalan tumbas tembi dalam surga. Me kahalan atau suwi-suwi dalam surga ilahat lay suwi-suwihin. Bangsa ingge metuhi saudihin. Bangko ingge lahat siryarin. Si Jeddahin, si Madinahin, demikian si Filipinasin, si Manila, si Sambuanga, samin din nakaka, samin kahalanan, samin, inistori itu. Ubus naman si dunya, binisrain sumeguha, inistoritan bi pasal, yene penumbas Allah subhanahu wa ta'ala, si manusia magmatalaw yene mu'min, at taqi, yene mu'min tinalaw to Allah subhanahu wa ta'ala, gania penumbas iya melingkan magdalam surga. Ubus inistoriin ko ingin nilpain may kalan dalam surga. May istori dalam surga sa amin. Ubus ini ministratan di miyan amman simanamian. Ubus may kasindoyan amban kahalan dalam surga. Ini ko ingin mamumasik na manusia dalam surga. Ko ingin hadsihan din atau ko ingin bustan din, ko ingin senek din di dalam surga. Ubus itu inagahan kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati tanisara wa pinna wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensi Ibn Abbas benal pinna yene adem surgain atau aim bang tepine pendelem surga nian Geme kelelahanin ine dimensie abahi umul dan bang masih dalam surga. Sebagai asuban yang makar bata-bata. Me makar bata-bata pin silai bisa peme umul tu be tahun ne umul mati. Sebagai manusia saya umul dan 100 tahun tu mati dia dalam surga. Gitu umur dalam 100 tahun le 200 tahun le zaman lupa betul selalu dunia bagu masih tahan dan gitu obat dalam surga. Semua manusia yang pang pinaasik na Allah subhanahu wa ta'ala nag dalam surga umur dan bisa bay itu mati. Ge manjari umur dan dalam surga me 100 tahun. Semua makarak umur dan samia. Ini awahab latihan ini yang awahab yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ang betelewin bang ni si pinasik sa dalam surga di sana abah itu mati itu tahun na pama sumagwa nagkasab katalaw binorin pinag dalam surga si Allah subhanahu wa ta'ala pagtakelom siya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga
da de tewore ke heiden hinang si Allah subhanahu wa ta'ala balik aman ka bata sayyid inna ahlal jannati syubban tinen manusia dalam surga ini kelanin bata-bata be pinne bata-bata be laysa lahum sha'r illa fil ra's wal hajibain naga bata-bata gape hetenen me robe bukok de gani apinte me ini samian ba kuma tinggal makan bata-bata ini sagania tomo pesamian bukok duk be kire samen eme Bukhari samen klarohe duk me ga pepenne me tomo bu elek den atau tebia bian pitte me dewa me ilure samen ga pernah pete bu bokok ete bata-bata samen me sungai pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine yene me manusia me tirelo me tusi dunyain pagtawot siya mati temore ing ketelawin bisan mati itu abahi de 2 tahun 80 tahun samen pirasak siya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga hilang Allah subhanahu wa ta'ala balik si amban ka bata-bata umus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umus bian gapin niya bian laysa lahum sa'ab kaniya kop de agania bude samen balik lok bukok delebe pente me kebesaran de bian bu elek dia atau bu rewah de samen kaniya gapan atom si ini hawa bata de samen bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam على طول آدم 60 ذراعا كما لك سمعنا بينكو 10 ذراعا ini kawati 60 ذراعا panjang kata tahanen lengkawan manusia mata-mata lay 60-an 60 asta ini astai basan astai bias ka to ini sei 60 asta nawal hasil haji manusia haji bisa pinta pandak-pandak tuh nah kita pinta me telwa pinta me ya kalau kita semua asta ini 60 asta pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti haji manusia itu dalam surga haji demikian ke tebisrat tebi yesi amban de pakle impem dan haja ini pina haji sih Allah subhanahu wa ta'ala me kafirin pege supaya asal telestare tedne pedianin ina kira-kira Putin impen de haja kuma hejje puru samian tu serelo ige impossible Allah subhanahu wa ta'ala nasi dalam surga bang pikir-pikir kita tu ko makai balang kau pete ko melang kau mati masih mana wala bahade na sumegai gain makai sa ini haji ramen surgain haji tabaran haji sabe tirin luar me awe luha nus haji sepengin Allah subhanahu wa ta'ala makhluk tabu cello kiamat ini makhluk samen manusia situna dera tinen piton puasta taanen samen ini elengkewan ini manusia tabu cello ko ini bata-bata ya bata-bata samen wa ala maulid Isa ibn Maryam umul Nabi Isa alaihi salatu wassalam dia umul Nabi Isa 33 عاما تلون tahun بين umur Islamia تلون tahun umur Islam na bata-bata ko semua be 40 tahun atas semua itu bata-bata talupuk sini kami sih talupuk nego ka siu malah tu talupuk ini kan ini ya wah ini kita puas ini kita mana ini nah puas ini kita mana bang me tapi amen me grande hatan me monopos ne gitu ini nah kita ada umur me manusia saya nalengkewan na sina jangan yang batahanan talung tahun ini umur manusia dalam surga ini wa umur Nabi Musa Nabi Isa alaihi salatu wassalam gaya mencari bahi gaya bahi bagi bang bahi maka ai nage etinan gay hinala surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga bang pinala ya samen ham gane saya sampai level samian ben talung lay da pana perdi ini be asal nasib sama tarabil kemot gania yani tapi kita ko itu po sa pana 40 tahun aku etinan ko itu le arne na elo sangem agen ulam ni tepno sa tepes pengegesan atau kemudian pihak bisa samen lagi na ketaraw samen sa tepes pengeges
Kaso ba 30 tahun, 20 tahun pe, ganya asal sa matanuin, basag ka para ganya ina sa aminan. Ganya ali, syakwate ganya ali reporte pedi, kuat pedi, betis ko pedi betengkani. Bata pa sabihan. Nito manusiain taabot dalam surga. Pinasik wallahu subhanahu wa ta'ala siya. Sabab keteleo na to sa dunya. Ine kemon hinang pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala. Hininang wede. Ine kemon panglangan wallahu subhanahu wa ta'ala. At tininggalan wede. Ubos iyan penumbas Tuhanin. Abot siya law kiamat pinasik siya dalam surga. Samian bentuk dan duksamian umudan. Abot siya law kiamat dalam surga. Ubos bidul alwan. Bidul alwan. Manusia lain. Awal dalam surga ina kolorden. Ina kolorden. Bang kami aku tu perintah samian item. Penagitem itu sila aku. InsyaAllah berapa kita dalam surga. Gana item kolorden dalam surga. Semua bidul alwan. Pote pinne tamanan pote bentuk kolorden samian dalam surga. Gana item manusia. Gana item manusia biar tabut dalam surga pinepote wallahu subhanahu wa ta'ala yene ine pingete pe mian pemihuan dan samia urus sembek den sembek sie duk sembek dalam surga duk kolor nen kegedungan hanggang surgain kemon gadung kolor dalam surga. Kemon gadung kolor dalam surga. Bang ini dapat yang bisa dibeli bisa menaranin bitar nunggu tolong gadung. Aku bilang si dekar bitaroin. Kemudian kolor dalam surga gedung. Yang kolor sembek manusiain dalam surgain. Ketinen kemudian kolor dan gadung pinne kegedungan. Yene mian sembek dan lain dalam surga. Oh semian mian tamasin hajarau dan buat me ini me eksendan me kahalan. Ekam nama tu ini dalam Quran sampai ekat eget tu kita sumagu kahalan ten manusiain ata pada sangat hajarau. Yemian manusia magmatale utuju Allah subhanahu wa ta'ala pinasa pag dalam surga samian pengulan den samian bayehud den samian bentuk den samian semek den dumen ini sumegua itinin hap tamanan hap pinayaban bata tamanan bata umulen duk kolor den bentuk den samian hap pinayaban samian tiyen pengemulian penumbas Allah subhanahu wa ta'ala sisiya iyan magmatale utuju Allah subhanahu wa ta'ala ini pinasa siya Allah subhanahu wa ta'ala nagdilim surga sabab ketelew de sababan ketelew de samian niyan to sila dunya ubos seddi tegge katinale unasiye seddi pe abban ketelew lay katala to Allah subhanahu wa ta'ala niya tabisara wa me ke ulamaan bitu niyan bang mabaya eset tabi surga niyan tabisara niyan bang mabaya kita bata-bata balik umul tanbi mabaya kita pina niyan hapen tukten bi Allah subhanahu wa ta'ala seddi amban katalew iyan asasnen bakas teristirahat menamian niya me parkala pang-apply tibi ene surgain supaya kita masuk ke dalam surga supaya masuk kita ke dalam surga seddi amban katalew lay sumegua hinam tibi inin biyan ene tibi saro me kulangan tibi inin tagna pinne an yamna'a nafsahu min jami'il ma'asi seddian ban katalik duk ene bang manusiain tinalew asallahu na sibisrainin suway pinne pegas na baratnin amban kemon hajjiriki ma'asiyat ine bayuan ma'asiyat binisara ma'asiyat hajjiriki bang iya tinalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala sibirna kitilunin an yamna'a nafsahu min jami'il ma'asi suway pegas na githabarat nilay amban kemon maksiat hejjeriki suku sisangan duku si elo samian suwe peges na dahin namin bang kawayanne inase kwele atau pinangurong Allah subhanahu wa ta'ala siya yan ay bisaramen ni nasugay kisa an yamna nafsahu min jami'il ma'asi kemon binisara bang enen maksiat hinang lahat hejjeriki samian asa tinggalan ni dahin namin
Iya, bila Allah Subhanahu wa taala wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sisi-sisi manusia. Allah Subhanahu wa taala pegesne barannem amban kemon ene hawa nafsune atau kemon bentel besar maksiat tujuh Allah Subhanahu wa taala te pegesne barannem gania penung bastuan dia pelingkan ini surga Allah Subhanahu wa taala pemeten dia yang tahu celo kiamat Allah Subhanahu wa taala wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Isine manusia te pegas wene kemon yin hawa bararin amban maksiat tujuh Allah Subhanahu wa taala hejeri ki maksiat fa innal jannata hiyal ma'wa yene yen sebenal benna surgain yene yen pemetekkan pangagan Allah Subhanahu wa taala ini tahu celok ya ini pegel surga ya sumegwa inu nentu sumegwa kontrol te baranten amban maksiat wal hasil bang manusiain bang maksiat talam dan surga bisa kau magibadah pergi ministratu bang ne kau gaitin bang ne kau tinala oke kau magmaksiat semua akan ne manusia yang magmaksiat pergi petinala tujuh Allah Subhanahu wa taala nara ese di surga da ese di surga bang pamanti baranten biga pete pegestebi amban kemon maksiat terjadi da ese di tumbas Allah Subhanahu wa taala surga haram inaram Allah Subhanahu wa taala surgain si manusia magmaksiat tujuh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Si kedua wathani mangkawaan nen apply ne surgali. Petenan ne tawut pemetenan dia Allah Subhanahu wa taala cello kiamat di dalam surga. Suwe anurbiya bil yasiri min ad-dunya. Semua negrita iya. Negrita yene kemon kulang tepengurung Allah Subhanahu wa taala tu si dunia ini atau dunia tu kulang-kulang musamian ken do metu si metu dalam ne ubus sarta ie ke tu dalam dunia kulang musab tepengurung Allah Subhanahu wa taala si bang dalam budget den sumegwa ni bisa ngaeka ni akal luman ni bisa ngaeka sarang-sarang ye makakan supaya mekipeng ibadat mekipeng zikir tu Allah Subhanahu wa taala so megrina tu Allah Subhanahu wa taala daya gamut daya samian sa kuwi nung sa ini sumegwa magrita iya magrita iya ini tepengurung Allah Subhanahu wa taala yan ini tujuye dane yan ekka yan ini bisarate ata ini samian sumegwa ini tepengurung tepet sungante tuju Allah Subhanahu wa taala sikatalu an yakuna harisan ala taat sumegua manusia ni sumegua tebie ini harisan ala taat kemon taat sumegua gay pehjene indahinesin amban kemon pekibarat tujuh Allah Subhanahu wa taala so elek mesu saya bang kuengi kabasak na pekibarat magta tujuh Allah Subhanahu wa taala domene sa elek mesu saya kuengi bang tekar besar hal ayat tuli tidak dalam jeepnya atau dalam rumahnya atau dalam pisranya atau dalam teranya samia enggak semua bangku engge kita kau waktu bersembahyang induk ia bersembahyang ekka bangku engge kabasak na magbasa Quranin bangku engge kabasak na magzizikirin bangku engge kabasak na mapekala mengutuk ilmuin samia supaya ia mikir kita amban gebek na tamban ini para itu tujuh bang yang telah taat tujuh taat atau bagaimana tujuh Allah Subhanahu wa taala. Kemon hanya kuna hasil ala taat kemon ini samian pengandakan asal subaited tuhutne pengandakan Allah Subhanahu wa taala. Duk subai hinang ne kemon pengandakan Allah Subhanahu wa taala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang ini nian ini pengandakan le sayen suetut ne bangkeni anen mabaya iya pasik magdalam surga Allah Subhanahu wa taala bin Allah Subhanahu wa taala wa tilka jannah allati nurithuha allati urithumuha ma kuntum ta'lamun pengurungku sikam yene bis surga te bisarali
sababan kekinginan. Sababan kekinginan kita tu Allah Subhanahu wa taala. Sudah gua banghaja kita makangan-angan niya kahapan. Banghaja kita pinta makangan-angan batang usaha itu mag-action sa mga kumakan. Batang magsin kyo. Kaya ako niya saya ko tikita ko sa mga sin. Sudah gua alaban pagsinan may ginang lahi. Nagwa ako batang mag-isin ko ba ako maginang lahi ako magtrabaho sa amin. Saya ketika sabi sudah ko maghihinang. Sudah kita maghihinang. Kami ate nga siya surga ako kita maghihinang tato di Allah Subhanahu wa taala. Pwede kita kanilay. Ganya tayo. Nagwa asik ka magdilang surga. Sudah dia tinumbasan si kau. Niya sinarab si kau aban kau Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pesuno an yuhibba as-salihin wa ahlul khair. Kaya kanang manusia ko ito bang niya tekitene bembuwa sali-sali siya bungotan sumagwa bungot ng buhain niyan de pulgararu ubus yahin may taga pulgar dinahit patapit dito yung makatawatan mo tawa yan dinahit patapit siya nag-ibadah ini tandaan manusiain pa mantami bang itinan manusiain dinahit tinalaw si mag-ibadat pabagay irin na po abang sipat nin talapi ang Allah Subhanahu wa ta'ala sumagawa kaya mantini dahil pa na mantini bang niya dragadik piyo siya dragadikan lo dahil pa na mantini pinahati bang niya lo magsawa ay piyo siya magsawa lo dahil pa na mantini bang niya lo mag-organ piyo siya mag-organ ano pa hinabi niyan makitawa pa sumagawa na Sumagwa, piyo kita, patapit kita si mawasak na ibadatin. Sabi na di ka tao mag-ayat o arum na ko mag-ayat. Di ka tao mag-istinsa o arum na ko mag-istinsa. Di ka tao mag-nambahayang o arum na ko sinusway sa pakayang ko tao. Inin na, bakit niya sulat, may majahil na. Inin, sipat manusia, bang mabaya, niya kahapan. Subay patapit. Pabagay si manusia mahapli. Dimana pabagay si manusia ini manapli sa niya. Amay-amay sa apurok si Kam. Amay-amay sa apurok si Kam. Si kita we, langit bang mo sa lahat ko ito. Peheli Kam. Peheli Kam. Okay na si kita po ito. Si pasal magtablig ekta nag-comments. Ekta nag-comments. Pinain bid na magtabligin. Pinain dihap na Kam nuhod. Ako nga niya, comments ko, takalin mo kewan, pagka pinaposin ng sa lahat, comments ko. So, sa hap, sa hap, paano siya, nuhot, magdraganik, hapay sa magtabli. Bisan gati, mamisuloy, magtabli. Hapay sa iyo, dahil. Kaya nag-ekta ko ito, mag-ano sa amin, sige, hap, okay na pinapag-ekta, isto rin magtabli, ekta, isto rin ano, tibi ko ito, inano, magbida-bida, pagpalibay sa amin. So, nag-uayro ang managuhin. Hapay sa bluma, hindi na magkarupangan. Hape ang manunod panigikarot ko magpanikano may kinakano magkidma nut magtabli hape ang magagam. Luwa na hatinan yan inarok ina sa amin labihanin namubuhay ito Allah Subhanahu wa ta'ala magtima agamay. Inunod ko sa kami. Ekalu sige labaglu sige ta ko ito. Eka magtabligan na sa eka like good sa may kaulamaan tabi gay scenario ede. Gay scenario ede. Sumay ako diyan di gay kita bantari maggahi sa alabas sunagwa niyan inibinin mante niyan ayro manakuhin hape nut mag-public nut nagdawa aban nut ko piyo magrupangan magdrag-adik magmapati ano sa amin tao tarik sa amin sige pero yung sabi sumago abang lairo bang lairo sa amin sige tabi puwasan baniyan amay-amay mene ka ang bagay ni datang magpabagay si manusia yene lupang tinang gay magagama gay tinaraw to Allah Subhanahu wa ta'ala inang baginatan bi nuhut tinang maya nihan yene surga aman Allah Subhanahu wa ta'ala an nuhibba salihin wal khair sumagwa pende kam ye karasahanun bi yene ne amahap to Allah Subhanahu wa ta'ala yan tingkuarun bi yan penutanun bi duk yan tileun bi pegge ine siya ay nakasapat amin tawad sa lokyaman.
Ia makasapat kami taabot sa lokamat biyan bangkeo pamagay si Ahab taabot sa lokamat nagkasuwa nagpiha magbagay-bagay darin tibistarate si kita binin kemo magtenggo-tenggoinin niya oras tayo pinagsabi kemo pinagdilang kubur kikti nagtutyaw mati sumaguha niya ina oras tayo nagpiha piniha taabot sa lokamat tu si orasinin emen oras men si laudun niya nagpesep-pesep legitimi sa amin bakas kemetitin bi. Dahil mampat kemetitin bi, legitimi sa tibut-tibut sa amin, legitimi sa mag-istori-istori sa amin, legitimi sa mag-kisuak sa amin, les elo dunya, tiawat silo kamat pinig-kisuak kiti maring. Bang niya adam buwa ang ban kita biga lay atau kulang. Niya dangdailan kasuhin song labo, tiya tayo bisara wanita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gay menjadi kita negrita kita ini kemo sementara kita tabang tiri. Kasapat magsapat sinapat kita tahu celok jam. Begini dalam kata. Dia dari saran Nabi Muhammad sallam pinne bang pinne aina wahidan minhum idza ghufira lahu yashfa li ashabihi wa ikhwani. Dan buah tahu celok kiamat bang ne inampun Allah Subhanahu wa taala. Puas ambat pek bistamal. Tabat sa lokamat ubos pag-ubos kasohin pag-ubos binis tayo ginapon ng Allah subhanahu wa ta'ala na teseb na neden buwa bakay na bilis tayo sige si oktukelum ne ipos po Allah subhanahu wa ta'ala ubos iya makasari ne dali approval ang Allah subhanahu wa ta'ala siya siya sa paat na tamang na punti na yan gaya paasek na dalam kapan na samantara gaya kita ni kipag-bokeo kipag-tabang tinabang sampai kita berpuntu seloknya seluruhnya di dalam metinan hidayat atau dalam pengkaji pengzikir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bang upama ya bagai tenbi ini metin syarat. Sini mendapat kita kemudian sahabat Islam. Sini mendapat kita bang etinan me jahil. Ini me pada penuanten. Semua ini kita ini. Begitu mendo kita metinan tekusin magbangamen mendo kehatinan saya berkurung. Begini sama semua. Amay-amay sika. Amay-amay siya kung sikiti. Bang niya alo pagpunpunan, pagpungtinaihan, pagpasalaga mo Islam, iyo kiti, tukod kiti, pitut kiti. Igiinin, pag makasapat kita hindi, ito makatabang kita hindi, makapagtabang tinabang tibi, kita bisan tra, tibi tabot sa lokamat, saman bang kiti mag-esed, magtutut, magbuhay-buhay kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tabot sa lokamat. So nagawa, bang puasang banian, kung ito masarap kulay, penesep ku sebaranku penesep ku sebaranku sika ame helle kitibi amban begene bisan pe usbate bisan te pungkin ite banglat kesudahan da pelika meke lagi kau ya da kam sumegua tahu celo kiamat SSTV bang hinamkan bihab samian hinampun kitib Allah Subhanahu wa taala makatabang kitib SSTV boleh tahu celo kiamat ubus iya ubus النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الإخوان فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة لناب بنكتا بغنيا أنا بغاي برموا أدوتلو ساميان صالح بيكاون بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكاون بين مكبغاين مكبونتن أيدين بين ساميان سبب لن بين فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة setiap dembua bongten itu samian maka sahabat kau tahu celaka maka pertama kita bang sahabat. Walhasil mukminin akan dipilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'min akhul mu'min. Mukmin sama pungkinai dia mencari binono dia mencari anjay sebab pungkinai tawat selo kiamat magtabang tinapang sa angay. So men pungkinain ene maglamu siya sa malay. So mu'min dok mu'min. So magpihak, so magtabang, so magkisalasa tawat selo kiamat magsapaat sa hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos si kelime sumegua pergi doa puisi surgain kami ambil ngasih surgain ini mereka kapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala suwe pen ulama an yakfiru suwe pekali pen doa pekali neku tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini bang pen asik ini dalam surga bang pinasek kita wallahu subhanahu wa ta'ala dalam surga si sambayang terkumain suwe pabasak TV pekka TV menebut yene
pebeku tebi surga itu Allah Subhanahu wa taala bang pengiti pesek ni tahu jalur ya labi bang sisuk tebi sembahyang tebi dati kelipat tebi mamaku me ekahin tu Allah Subhanahu wa taala bang pengiti tebi pinase ko ne dalam surga dok dati kelipat tebi mamaku me ekahin tu Allah Subhanahu wa taala bang pesek kita ini ligan Allah Subhanahu wa taala tin amban narka jahanam tahu jalur ya iya yan tibisara may kaulaman tibitusi bisara subject itu tinagpineka tinekuhin tu Allah Subhanahu wa taala bang pengiti pesek kung dalam surga duk tinagpineka tinekutin bitu Allah Subhanahu wa taala bang penisab kiti bineligan no ene amban dari naraka jahanam saja ako sambandian direng nero kiti yino sumubos orasin na murmurahan ino amban itinin tibisara si itu bang pengiti pinenia Wallahu Subhanahu wa taala amban nagkisilasa magbagay-bagay ini pagbagay-bagay tinito tebo tibi kemo amban tu si Saudi sampai silahat sampai mole kiti balik tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala nagkisua kiti itinan kan Allah Subhanahu wa taala insyaallah bang pay kiti besek di dalam surga magbagay-bagay tutut kene ko kan ako sambandian na mako tuju Allah Subhanahu wa taala kempunan ire bang niya makasalat tibisara atau tirang tibi atinan geha lebele ginti antebi pagiti adi bisahin sa amian suwi ginti antebi malaatin duk kinang hap ikemo ni nang hap bang gigantihan ne buhay ne malaatin katinen buhay gani lepas na malaatin sumaguwa menjadi tinang hap sa amin hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam